Burri im shpeshherë shkel kurorën dhe unë nuk di si t'ja bëj në lidhje me fjalën e Zotit. Disa më thonë, si të udhëheqi fryma. Si më këshillon fjala e Zotit në këtë situatë që jam? Si duhet veproj? Amin. Leja dhe lëfiot ju andras mu me apataj, και δεν ξέρω τι να κάνω σε σχέση με το Λόγο του Θεού. Άλλοι μου λένε όπως σε οδηγεί το πνεύμα. Εσείς δια του Λόγου του Θεού πώς με συμβουλεύετε? Δεν υπάρχει όπως οδηγεί το πνεύμα. Το πνεύμα μας οδηγεί στο Λόγο του Θεού. Fryma, si do të na drejtojë fryma, thot. Fryma na drejton në fjalën e Perëndis. Δηλαδή δεν είναι αόριστο, έχουμε συγκεκριμένη διδασκαλία γι' αυτό. Domethënë kjo nuk është një diçka e papërcaktuar, por është e përcaktuar në fjalën e Perëndis. Εάν ο άντρας της όντως κοιμάται με άλλες γυναίκες, Nëse burri i saj në të vërtetë shkon me gra të tjera, αλλά αυτό πρέπει να είναι αποδεδειγμένο, όχι όμως στην φαντασία μας ή κάποιος μου είπε κάτι, πρέπει να είμαστε σίγουροι γι' αυτό. por kjo duhet të jetë e vërtetuar nga vetë ne, jo se dikush na tha diçka apo të jemi të pasigurt për këtë. Do të jemi plotësisht të sigurt se e bën burri diçka të tillë. Τότε δεν μπορεί να κοιμάται μαζί του. Atëherë ajo motra nuk mund të shtrihet ose të flejë me burrin e saj. Γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι πόρνος, πορνεύει. Sepse ai burr është kurvar, pra kurvron. Για να το δούμε το εδάφιο στην 1η Κορινθίους επιστολή. Ta shohim këtë paragraf tek letra e parë e Korintasve. Είναι 1η Κορινθίους, το σίγμα κεφάλαιο πρώτα απ' όλα. Do të lexojmë te kapitulli 6 fillimisht. Και διαβάστε το 19 και το 20. Lexojmë dy paragrafet e fundit, pra 19 dhe 20 te kapitulli 6 i Korintasve 1. A nuk e dini se trupi juaj është tempulli i frymës së shenjtë që është në ju, të cilin e keni nga Perëndia dhe se nuk i përkisni vetvetes, sepse u blet me një çmim. Përlëvdoni Perëndin pra në trupin tuaj dhe në frymën tuaj, që i përkasin Perëndisë. Amin. Αμήν. Εδώ πέρα μας λέει ότι το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Këtu na thot se trupi jon është tempulli i frymës të shenjtë. Και αν θέλετε να το δείτε, συγγνώμη σας είπα από το 19, να διαβάσετε από το 15. Είναι πιο, για να δούμε αυτό που θέλω πιο καλά. Dhe që të shohim mirë atë që dua të them me qartë është ta shohim nga 15, nga paragrafi 15 i kapitullit 6, tu që lexuam deri në fund. A nuk e dini ju se trupat tuaj janë gjymtyr të Krishtit? Të marr pra unë gjymtyr të Krishtit dhe t'i bëj gjymtyr të një prostitute? Mos qoftë ashtu. A nuk e dini ju se ai që bashkohet me një prostitut bëhet një trup me të? Sepse thuhet do të jenë të dy, thot Zoti, një mish i vetëm. Por ai që bashkohet me Zotin është një frymë me të. Largohuni nga kurvëria. Çdo mëkat që kryen njeriu është jashtë trupit, por ai që kurvëron mëkaton kundër trupit të vet. Εδώ τώρα μας λέει ότι το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Këtu na thot se trupi jon është tempulli i frymës të shenjtë. Όταν ο άνθρωπος έρχεται και συνδέεται μαζί, Kur njeriu vjen dhe lidhet me te, bashkë pra, γίνεται ένα σώμα, έτσι γίνεται το ζευγάρι, ένα σώμα. Συνδέεται το ένα σώμα με το άλλο. bëhet një trup. Kështu bëhet çifti, domethënë, bashkohet njëri trup me tjetrin dhe bëhen një. Εάν λοιπόν το σώμα μου τώρα, εγώ είμαι ένα μέλος του Χριστού, σαν ένα κομμάτι από την Εκκλησία του Χριστού. Tani un jam tempulli i frymës të shenjtë, pra jam pjesë e trupit të Krishtit, pjesë e kishës së Krishtit, do të thotë pjesë e trupit të Krishtit. Και ξέρω ότι ο άντρας μου ή η γυναίκα μου πορνεύει, θα πάω και θα κοιμάμαι μαζί του.
Dhe e di se burri apo gruaja kur vëron për shembull, do të shkojë unë të shtrihem dhe të flej me te. μολύνεται και ο αδερφός ο Άγιος. Pra edhe i shenjti në këtë rast infektohet nga kurvari ose nga kurvrusja. Η πιστή κυβάται με τον άντρα εάν ο άντρας θέλει να συνοικεί μαζί της. Ajo motër që është besimtare flen me burrin e vet nëse do një shoqi të jetë me te. Δεν πιστεύει μέσα στο Χριστό, αλλά είναι άνθρωπος τίμιος, είναι στο σπίτι, θέλει να είναι εκεί. Nuk ka të bëjë kjo nëse beson në Krishtin apo jo, por është njëri për shembull që është njëri ndershëm dhe don familjen e tij. Και αν συνεχίσει και πορνεύει, έχει δικαίωμα ο πιστός, είναι η μόνη περίπτωση που έχει δικαίωμα να χωρίσει. Dhe nëse ai vazhdon të kurvoroj, ajo që beson ose ai që beson ka të drejtën të ndahet, është i vetmi rast që lejohet në fjalën e Perëndisë të Τώρα ndahet. αν μετανοήσει και έχει τη δύναμη αδερφός να το συγχωρέσει, είναι καλύτερα. Tani nëse ka forcën e besimit, motra apo vllai ta fale bashkëshortin ose bashkëshortën, ajo është akoma më mirë. Εμείς είχαμε εδώ ένα αδερφό που του φύγε η γυναίκα του. Ne kishim një vlla këtu që i iku gruaja, Δεν μπορεί να κάνει τίποτα, του φύγε. dhe s'bënte dot gjë, i iku gruaja. Όταν όμως γύρισε πίσω και μετανόησε και έγινε και παιδί του Κυρίου, Por kur u kthye shoqja, u pendua dhe u bë erdhi dhe në kishë, domethënë, τη δέχτηκε atëherë u bashkuan και κάνανε και άλλα παιδάκια και φτιάξανε και μια ωραία οικογένεια και υπηρετούν και τον Κύριο. ribën përsëri familjen e tyre, bën edhe fëmijë të tjerë dhe të dy lavdërojnë Zotin sot. Όμως είναι η μόνη περίπτωση που έχει δικαίωμα να χωρίσει. Por në rastin e kurvërisë është i vetmi rast që ka të drejtën të ndahet edhe besimtari. Εάν δεν χωρίζει, αλλά μπορεί να είναι στο ίδιο σπίτι, αλλά δεν μπορεί να κοιμάται μαζί του αφού τον περιμένει μήπως επιστρέψει. Nëse nuk të ndon të ndahet dhe don ta presë se mos vallë do të kthehet, ta presë thot, por nuk mund të flejë me te. Δεν πρέπει όμως να κοιμάται μαζί του γιατί μολύνει και το σώμα της που είναι μέλος του Κυρίου. Nuk duhet pra të shtrihet bashkë me te sepse infekton vetë trupin e saj, sepse është trupi i Krishtit. Αμήν. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η περίπτωση για τον άνθρωπο που το περνάει. Është shumë rast i vështirë kjo për atë njeri që e kalon një çështje të tillë.